Mateo kapitulu 20 lepandulali. Chikwa cha omene ocho bitunda binene byosi lakulu bofeka batumbika ongombo yokuwipa. Kwenje bokuta bowambatela kukolo yuwa wecha kunguluhulu Pilato. Ocho Yuda unawo pakula amala kuti Yesu wapisiwa walibela kwenje watiula olopalata yacho 30 ko bitunda binene lakulu. Walinga hati ndalinga ikandu momo ndapakula osonde yapwaeko. Pwai bapya bati chitulinganye echichove hachetuko. Kwenje olopalata yacho wabimba bone mbele yuwatunda wainda waliponda. Ocho bitunda binene byayelula olopalata yacho kwenje biti kachitaba okubika pabombango momo ondando yosonde. Ocho byalimba onumbi kwenje byalanda usenge ukwa kutunga olombya holingi ayambo wakombe. Ocho usenge wacho watukwiwa usenge wosonde toke ketalililo. Ocho talingiwa chitapo pya profeta Yeremia hati kwenze bayelula 30 kolopalata habyo ndando yu watukwiwirwa ondando la bamwe wa Israeli. Kwenze balandala byo usenge wukwa kutunga olombya ndetsingala asapuila. Yesu watalama ko baswanguluhulu kwenje nguluhulu wopula hati Ove usoma y'Abayudeya ale. Yesu wakumbulula hati Ove wachipopya. pwaye chiapindiki wala bitunda binene lakulu la chime yakumbulula. Ocho Pilato wapula hati Kuye bitendechi bakupindikira obinabyalwa. pwaye ko kumbulule chimwe. Ocho nguluhulu wakomo hachalwa. Kwakala ochituwa okutiko Pashkwa nguluhulu okutulwila owingi omandekwa yimwe bayongola. Oloneke byacho bakala alomandekwa yimwe yakemala onduko yaye Baraba. Ocho echi baliongolola Pilato wapela wati Buyongola okuti ndukutulwira elie. Baraba ale ele Yesu watukwiwa Kristu. mama walimbuka okuti bopakwila ng'onya. Kwenda bali osimbu watumala komanguye kanga ukaiwa ye watumile kokwaye hati kukalinge chimwe omunu una ukwesunga momo etali ndatala ohali vonjoi ndolotela. pwayo bitunda binene lakulu batutuminya owingi okuti bapinga okukutulula Baraba lokwipa ya Yesu. Nguluhulu wapubyala hati Poka balikabo buyongola okuti ndukutulwirapo elie. kwenje bati Baraba! Pilato wapubyala hati Nda ocho Yesu watukwiwa Kristu ndulinganye. bosi balinga bati Abaleliwe kekulusu. ocho nguluhulu wapopya hati Pwainye zato chini alinga je. lopo babikiya enene bati Abaleliwe kekulusu. ocho echi Pilato walimbuka okuti katena chimwe wanchalaika okuwengula ema. Ocho wanyangula obaba wapusila obaka obaso wingi kwenje hati Amendalipwa osonde yomunu ukwesunga. Echichene atangeko. kwenje omanu bosi bakumbulula bati osonde yaye ituwile etu lomanga vetu. ocho wabakutulila Baraba watipwisa Yesu kwenje wowecha okubaleliwa kekulusu. Ocho aswalali ya nguluhulu batwala Yesu wambonge kwenje bobongolila wingi wacho wosi. Ocho bolula uwalo kwenje bowalisa onanga yousu. Bapata ekolo walilo songo yu waliwalisa. Bakapa alunela tokalia yeliondio okukekamela kolongolo kobaso aye bofangwila bati Ahosi akuku asoma y'Abayudeya. bosiyila kwenje okunyiha oluneba bobetala lokutwe. Ocho echi bofangwila bolula onanga yousu kwenje bowalisa uwalo waye. Noke bawambata abo balelisa kekulusu.
eci batunda basanga omunu umwe ukurene ondiko yaye Simone bowambatisa ekulusu lya Yesu. Eci bapitila kusenge watukwiwa ngongota chalomboloka usenge wekolokono. Bowihao binyu yatengiwa londulu pwae eci abimaha katabele okunywa. Eci bo balela kekulusu ocho balianjela pokati kabo uwalo waye okuulimbala ochela. Eci bamala batumalako okuulava kilulyuto waye bakapako ochisonewa cheko lyaye chiti uyesu soma ya Bayudeya. Ocho bingumba bibali byabalelwa kumwela ye kekulusu chimwe kondyo chikwawo kepini. Aba babinjukako okulipuka bitwe bobo pya etonai nje bati okwa kunyola onembele kwenze ojitunga bali koloneke bitatu lipopela obe mwele ndabumola suku loka kekulusu. Haicho bo bitunda binene laba kwa bisonewa lakulu bofangwira bati wapopela bakwabo katena kulipopela ye mwele eye soma ya Baisraeli atuluke kekulusu ocho tutaba kokwaye eye wakolera suku kalie suku opopele nda suku uyongola momo wapopele hati dimola suku. Njeo bingumba byabaleli wake kulusu kumwela ye byosabulabo tundekola ye panduto kekola ye chia kwakala uwelema kufeka yosi kwenje chichasoka ndola ye chia Yesu wabilikia londaka inene hati Eli, Eli, lama sambakatani. chalomboloka hati Asuku yange, wansantulukiranye. kwenje bamwe bakalako echiba chiyeba balinga bati Woka silo kukobonga Eliya. ndopo umwe wayoloka wanyangula onjabi wayukisa indangele wayikapako luneva kwenje wonywisa bakwawo bati chikale tutalinda ye Eliya iya okupopela. kwenje Yesu okubilikia bali londaka ya ngola bakalala ye okulaba Yesu bamola osi ya luluma lobina byalingiwa ocho bayokoka chalwa bati Ochili uomola suku. kwakalabo akaivalwa bana basindikira Yesu lokuwumba tundeko Galileya batalela kupana katika wo pakala Maria umagandala la Maria ina ya Tiago la Yosefe kwenda ina ya mala Sebedeo. Echichalinga ongolosi kwe yao wasi Arimateya nduko ya Yosefe haye ongame ya Yesu. Ye waenda ku Pilato kwenje wapinga ochibimbi chacho. Ocho Pilato watuma okuchecha kokwaye. Kwenje Yosefe wanyangula ochibimbi wachimunga bonanga yo balatanya yera. Kwenje wachilangika vele bali ayelio kaliye yasongiwa besenje. Noke watingulwila ewe linene kuvelo kweleva kwenje watundako. Maria umagandala wakalako la Maria ukwawo batumalela ko baso yeleva hela yacho haili eteke yoko baso yeliangiliyo obitunda binene la bafariseo baliongolila ku Pilato kwenje bati akuku twaivaluka okuti ondimbikiei echiakalalo mwenyo walingile hati ko baso yoloneke bitatu minduka ocho handeleka okuti eleva likolisiwa toke keteke lya tatu sangalo ndonge ya eviya viyombololamo kwenje vipopyalo manu viti wapinduka kuba kwa vilangu kwenje elimbi lyasulako lipyana okuti lyatete lisule. Pilato wapyala bwati bukasilolonda bululi kwendika kolisi chiwa eleva ndechi wakunihi ocho baenda kwenje bakolisa eleva pokusitika ewe lyacho lokukapako olonda bululi